Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, pinyang tumphan nakiwan P2 vlogs. Nakpik lang pon 2G vlogs mangke la pen lo Hemphu mukrang ki dunji pu la si karbeng long pen thari aki hai sonjit rong hang phan stame ka chup hapondo la pen dolang aki hai thari jirong teron phan stame ka chup hapondo la si hala kilun phan stame paklang pon pol la si Hemphu mukrang long ka kuson si kido ki claim kidam hai stame ang par po la pen lang ching po jat po dress ching thang po la pen dun po la si so vlog pa ngai ki cheng pen ki jodan nang lang thor non te nang tum ningkang sam ne la so vlog salong nang tum ni li ko pi si nang tum hanang paklang ma nang tum nang then nong lap po la si ang ton pen lang thor non la si ki me po la si la pen ki kan kilon stame do ponji la pen Fashion show hajar stame do ponji rasi nang tum so vlogs bang kitchen kan kijodan nang thor si kimela rasi nil channel bang akimilang pro tang tum subscribe itha apen anso se nili kabor I pon thuji thekji aphan rasi nang tum support bang kenang sorlo rasi nil channel bang nang tum akimilang pro te subscribe etha la pen nili akimi stame akimi video sitame naki wan pithek je phan ta si vlogs pan ke pen la nang la non la ki cheng pen ki jon nang la thon non de hodon to Finally guys, tumang kile lo jon lasi nang paklangon pon ang tumpan nong we ko pipisi ke doma lasi lunsi pitum ta wangji po ja lo lasi guys lang la ba han la yamen get bang lasi lasi non ni tam lo pon ba si jer nijer po kan si bang lasi non ma lo pon bom je sini mon bom ang tum la ba han la ya annual conference 2023 ni kan pumukrang mai celebrity di po na branded food. Lawa ke di tour company.
deng bangke troxy nili arta ke nikan kreto nili hobbies bangke kikan kidun no kapor he anbar ke kiman chupate kidun nili kiman kang tung bangke inut Indian Army. Thank you. Okay, guys, make some noise for contestant number 8. Next, we have contestant. Hello everyone and very good evening to the respected our judges and all the people present here. I am contesting number 9. My name is PHANGCHO. I am from Rongkerting and my hobby are dancing, singing and traveling and listening to music. And my aim in life is to become an air hostess. Thank you. Alright, so once again, please make some noise for contestant number 9. Rijadi cok masa. Asal nama kata apa? Hah? Itu nama kata. Di sini nama kata. La. Nang radunji mapini okorpe. Nang rajki mepi. Manji manane payamuke. Apa yang tiga ciri saya itu ada. Langsung ada lama long area track udah oke. Lama long area. Jangan ऐसे चार्जर ले लो, jangan tinggal चार्जर लो. Tidak ada sebabnya nana tak asal चार्जर. Aku sudah lama-lama ada.